ودارو شوبينرن راديو ريباز اف ام لهر دريدن باش نهادم جمير يكا بدا مقام شلو هوليري از علي عمر مزي گرك نو جنو چه ان جوره پیشکش بکم لدس بکی ده فرمو گرنگ ترین سرنوچا اندامکی کمیته پیوندین درو انجمن اجتماعی کردی اشکرت که کو سردان انکسیا داویدا بو روسیه ج انکسیا گوتیا کو د رژیم اسد جاردی وگره دورن کردستان سوریه بریوبا جارکدن گروپین چکدار ین کل عفری دمینن دست به هلمتک گرتنی در حق ولاتین کرد رابونه سرکردیاتیا پارتیا پیده رادگینا کو او بو شر گروپین چکدار ین پارزگاه ادلبا سوری آمدواشی دنا سروک شاندا اپوزیسیون سوریه جبو دانوستاندنین اسیتانا لسر باشداری د دانوستاندنین سوچی دا تکزدکه سرکومار ترکیه راگهاند کو ده هفته ایلون ده لوتکه که شرعالی کو روسیا ترکیه ایران و فرانسا خود گره لاستانبول جبو سوریه و ورال درخستن دنباش بریار ایرو دوشنبه گره دهان یا دانوستاندنین اسیتانا درباره سوریه لسوچیه به آمدابونان و نرین هر سه ولاتین گرانتودور و شاندر نافدولتی تایبت با سوریه استوان دمستورا دست بیبکه بهتر هرگلی دوی راپورتی ده دوشاندا روسیا یا کوجهر یک جیجگری وزیر دروی روسیه سرگی ویرشینین و روشکار شاندر نافدولتی تایبت با سوریه ویتالی نعمکین و شاندر تایبت یه سروک روسیه الکساندر لاورنتیو لگل هجمار کپیسپور پکته گه سوچی و گوبشداری دگرا دهان یا استانا درباری سوریه لگل نونرین هر دو ولاتن ترکیه و ایران و هر دو شاندن رژیم اسد و اپوزیسیون سوریه بکن مالپر روسیه اليوم بلافکریه کوته پیش بینی کرن کودانو ساندرین استانا دگرا خوی دهان ده لسوچی دکزیه لسر انجام داویج پروسین جناورنا ترور لسوریه سرباری گنگشای روشا مرووی به تایبتی روشا دربدر و گرتیان بکن یک جه اندام شاندا روسی جه آژانسا نوویستی روسی را گهاند کو گرا دهان جدانو ساندرین استانا و مینا گرم بری و آنگو و دانو ساندرین آسایی به سربار کر گاوی دوی گریده همو پرسان ده چارچوبه پیشاته این داوین کل سر عرده رو دانه سوریه گنگشه بکن او گو تجبر کوینونرک جه کمیسیونا بلند یا کاروبارین پنابران و بجداری دوی گریده بکه به کو شاندر نافدولتی تایبت جبو سوریه استیوان دمستورا بجدار ببه او پروسه وگرا پنابرین سوریه جبو ولات وان گنگشه بکن امان مالپرا روسی دازانین کو پیش بینیا بهتر اوه کو جیگرن وزیرن درو ین هر سی ولاتن گرانتور روسیا و ایران و ترکیه نونراتیا گرادهان یا دانوستاندرن استانا بکن لیدی مستورا و نونراتیا نتوین یگرتی بکه به آمدابونا تیمه که جه پیسپور نافدولتی جبو پیدا کرنا پشتوانیه که تکنیکی جه هر سی ولاتن گرانتون را نخواستم درباری دوسیا گرتیان شاندر روسی ید نتوین یگرتی دل جنیف گینادی گاتیلوف بری آنها را گهاندو بو که دوی گرانو ده دانوستاندرین تایبت به شاندر نافدولتی جبو سوری استیوان دیمستورا را هبه. بریار ایرو دشمه دانوستاندرین آستانا ده درباری سوریه لسوچی دست ببکه و هجماره که هفدیتنین گرتی لسر آستا پسپوران وره پیک آنین. جارك دن جروبين چکدار ين كل عفني دمينين دست به هلمتك گرتنه در حق ولاتين كرد رابونه جدرن خوجهی جناوا باجار عفرینج ری باز نیوز را گهاندن کوشوا بوری گروپین چکدار لعفرینا روجاوای کردستان درمان ساز کردی بناو فخی خدانه درمان خای دملیا یا لتاخ احمدیه لعفرینا روجاوای کردستان گرتن و برف جهگی ندیار و رواندن تنها چارن ویساویجی ندیارا هر لگوری همان جدارن کو دو د انجام هلمتک گرتنه ده یکو گروپین چکدار لگوندوارن عفرین پیرادبن هفت ولاتین کرد گرتن لی پشتی کو دوبرا جگوند حبو یه بسر نفچه مابات آوا گرتن $3,500 امریکی دان وان گروپان او سربس بردان لی هر 5 کسین دن تنها گرتینه. اندامکی کمیته پیوندین در و انجمن اجتماعی کردی اشکارت که کو سردان انکسیا داویدا با روسیه انکسی را گوتیا کو د رژیم اسد جاردی وگره دورن کردستان سوریه بریو با و همی چکدارن لسوریه و دناوان ده چکدارن یپکه کارن وان بداوی هاتیه هرگولین بهتر دوی راپورتی ده پشتی 7 سالان جی شورش سوریه و همی قربانین که ولاتین کردستان سوریه دان و هنجی ددن سرباری سیاست و کریارن پیده لسر انجمن اجتماعی کردی و اندام و سرکردین وی و دوزا کردی و کردان بگشتی جدما کو بو وکالت و زورا چکان دورن کردی بریوت بر
ورێنەدا توعالی و تەفگەرا کوردی و دەرفەتا زێرین بۆ دەستخستنا مافێ کوردان بدەستبینن ئیرۆ پێدێ هەر تشت ڕادەستی رێژیمە ئەسەد کرد ئیبراهیم برۆ ئەندامی کومیتەیە پەیوەندیان دەرڤەیە ئەنجومەنا نیشتیمانیا کوردی لە سووریە جێ دەرەکە مەدیایە کوردی رە ئەشکەرە کرد کۆ سەردانا ئەنجومەنا نیشتیمانیا کوردی یاداویدا بۆ رووسیە رووسیەش ئەنەکەسێرە گوتیە کۆ دێ رێژیمە ئەسەد جارەکە دیڤەگەرە دەڤەرێن کوردستانە سووریە برێڤە بە هەمی چەکدارن لە سووریە دناو واندا چەکدارن یەپەکێ کارên wan bi dawî hat. Biro serbarkir got ku pêdê ew xewna beşekî ji welatiyên Rojavayê Kurdistanê û piştî pêşkêşkirina xwîna ciwanên Kurd tevlî hemî qurbaniyên din pêdê ew yek beravêtî kir û bêmerc û bi asanî her tişt radestî rejimê kir. Lê ew yek tu bandorê li ser xebata enekesê nake û Encumena Niştimaniya Kurdî dê xebata xwe berdewam bike berînha jî bi dehê salan enekesê di jî rejima Esed kar kiriye serbarî di berdewamiya siyaset û kiryarên pêdê ji revandin, koçberkirin, kuştin û sitamkariya li ser Kurdan seband bû encûman û partiyên wê ranewestan û vegera rejimê jî wê dibin serpiriştiyeka navdewletî de be û êdî rejim hew dikare mîna berê sitamkariyê li ser Kurdan bike. Derbarê rêkeftinên pêdê û rejima Esed li hefteya borî de demokratîk Mesed ya ser bi pêdê ve bi serokatiya İlham Ahmed û dîrar bi rejima Esed Reciviyan û li ser planên radestkirina Herêma Kurdistana Sûriyê rêkeftina xwe bi dawî anîn û tenê ragihandina Kurdî behsa wê yekê kir bê ku medyaya rejima Esed yek daxuyaniyê derbarî derxe. Di heman mijara rêkeftin û pêwendî û radestkirina deverên Kurdî bo rejimê wek nîşaneke dubara vegera rejima Esed bo deverên Kurdî Partiya Yekîtiya Demokratîk beriya demekê navê esayîşa xwe guhertin vegeranda mîna heman navê ku rejima Esed beriya 2011 bikartanî her divê derbarê de ji derna xwecehiyên Sûrî beryanha eşkere kirbûn ku serkirdeyê giştî çekdarên YPG Sîpan hemû li gel parêzerê Hesekê yê ser rejimê ve civiya bû û li gorî heman jê deran hemû soz dabû parêzerê Hesekê ku rê li ber penaberên ku dixwazin xweş bo hilbijartinên 16 meha bê yên encûmanên xwecehî hilbijêrin هەروەها rêzan hedo jî rawêjkarê berê ragihandina çekdarên YPG. Di hevdîtinekê li gel rojnameya Alwatan ya nêzîkî rejima Esed de gotibû her diyalog yan danûstandin dûrî Şamê were kirin wê lawaz be û her hebûna leşkerî li Sûriyê nil ser daxwaza rejimê be ku hido bi hikûmeta şerî binav kir dagîr kiriye mîna Amerîka û Fransa û Tirkiye û gotjî ku wî daxwaza hevdîtinê bi serokê welatê xwe re serok Beşar el-Esed kiriye û dîsan ew dixwaze serokê xwe bibîne. Serkirdeyetiya Partiya PYD radgihîne ku ew bo şerê grûpên çekdar yên li parêzgeha Idlib'a Sûrî amadebaşiyê dene. Serokê hevbeş yê Tevdemê yê berê Salih Muslim amadebaşiya xwe bo şerê grûpên çekdar yên li parêzgeha Idlib'a Sûrî daxuyanî û got ku ew biryar PYD daye û ne ser li daxwaza tu aliye û ew ne çeteyên tu kesî ne. Muslim serbar kir ku rêkeftina wan li gel hevpeymaniya navdewletî şerê terorê ye û di nêrîna wan de hebûna çi grûpeka çekdar li ser xaka Sûriyê gefeke ji wan û Sûriyan bigiştî re û di vê şerê wan were kirin. Serokê şanda opozisyona Sûriyê ji bo danûstandinên esîtana li ser beşdariyê di danûstandin û Sûçî de tekez dike. Serokê şanda opozisyona Sûriyê bo danûstandinên Kongreya Sûçî ya ku wê li gorî esîtanê be û îro têl darxistin Ahmed Tuama tekez kir ku ew ê di Kongreyê Sûçî de beşdar bin û rewşa Idlib û Komîta Destûra Sûrî û dosyeya girtiyan gengeşe bikin. Serokê Komarê Tirkiye ragihand ku divê hefteyê Eylûnê de lotkeyeke çaralî li Stenbolê ji bo Sûriyê dê were darxistin. Rojnameya Alwatan ya nêzîkî rejima Esed li ser zarê Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan eşkere kir ku dê heftê Eylûnê de lotkeyeke çaralî ku wê serokkomarên her yek ji Tirkiye, Rûsya, Almanya û Fransayê li xwe bigire li Îstanbolê ji bo Sûriye were darxistin rewşa deverê bigiştî û dosyeya Sûrî bi taybet gengeşe bikin. Her wiha li gorî daxuyaniya Erdogan dê lotkeya Rûsya, Tirkiye û Îranê jî derbarê Sûriyê were gengeşe kirin. Wezareta Berevaniya Rûsî ragihand ku ji destpêka proseya Rûsî dê Sûriyê de di sala 2015 de
بهتری ملیون و 200,000 پنابرین سوری و گریانا مالین خواه. روزنامه کرانسازیا زیویزدا یا روسی لسر زار وزارت براوانی روسی بلاف کر کوش دسپیکا سال 2015 و تنها در دوران ملیون و 200,000 پنابرین سوری جه کامپین پنابران و گریانا سر جهو وارن خواه. لسر دخواز سروک رژیم سوریه بشار الاسد ولات روسیه دسپیکا سال 2015 ده دستوردان د سوریه ده دکه. گودارو شوپینرین ما بری امنوچین خواه بداوی بینن دوباره امی سرنوچیان بینه بیراوان. اندامکی کمیته پیوندین در و انجمن اجتماعی کردی اشکرت که کود سردان انکسی ده یاداوی بو روسیه انکسی را گوتیا کود رژیم اسد جار کدی وگرن دورن کردستان سوریه بریوه با. جار کدن گروپین چکدار ین کول عفرین دمینن دست به هلمتک گرتنه در حق ولاتین کرد رابونه. سرکردایتیا پارتیا پیدی رادگینه که او بو شر گروپین چکدار ین لپارزگاه ادلبا سوری دا آمده باشیدنه. سروک شاندا اپوزیسیون سوری جبو دانوستاندرین اسیتانا لسر بشداریه د دانوستاندرین سوچی ده تکزدکه. سرکومار ترکیه راگهاند کو ده هفته ایلونه ده لوتکه که چارآلی کو جه روسیا، ترکیه، ایران و فرانسه فکته لاستانبول جبو سوریه و ورد درخستن. هر شاد بختور.